Pozdravljam vas ovog večera za drugo predavanje u nizu. Ta večer vas pozdravljam, v seriji je to drugo predavanje. Apokalipsa 2012. Apokalipsa 2012. U Ljubljani. Ljubljani. Je li to moguće? Ali je to možno? Što smo jučer rekli o apokalipsi? Što je to apokalipsa? Kaj smo včeraj povedali o apokalipsi? Kaj je to? Govorimo o biblijskoj knjizi Otkrivenje Ivanovo. Govorimo o biblijski knjigi, o Janezovem razodetju. Sa čime ljudi povezuju ovaj pojam apokalipsa? S čem ljudje povezujejo ta pojem apokalipse? Obično sa stradanjima, sa katastrofama, sa nevoljama. Običajno s težavami, problemi, s kataklizmami. Međutim, što smo rekli, što znači ova grčka riječ, apokalipsis? Kaj smo pa rekli, da pomeni ta grška beseda, apokalipsis? Sastoji se od dva dijela, prijedloga apo i glagola kalipto. Se pravi, iz dveh delov se stoji iz predloga I na grčkom apo in potem kalipsis. ona znači glagol. otkrivenje. In to v grščini potem sestavimo skupaj kot Nešto je odkritje. otkriveno u toj knjizi. Nekaj, kar je odkritega, kar je razodetega. Bog daje otkrivenje svome sluzi apostolu Ivanu. Bog daje razodetje svojemu slugi, apostolu Janezu. I javlja nam u ovoj knjizi što nas očekuje u budućnosti. In v tem knjigi nas obvešča, kaj nas pričakuje v prihodnosti. I dvije stvari smo napomenuli kao bitne za razumijevanje otkrivenja. Dve stvari smo poudarili kot pomembne za razumevanje razodetja. Prva je razumjeti otkrivenje iz situacije originalnih primaoca. Prva je razumeti, se pravi, okoliščine originalnih sprejemnikov tega sporočila. Situacija autora i čitača kojima je upućena ova Tudi poslanica. situacija avtorja, samega Janeza in tisti, ki so brali njegovo pismo, poslanico. A kakva je njihova situacija? Kakšna pa je njihova situacija, se pravi okoliščine? Riječ je o situaciji progona, Gre se za situacijo preganjanja o situaciji ugroženosti vjerskih sloboda. in tukaj je tudi ogroženost verske svobode. I apokalipsa kao literalni žan se uglavnom koristi u takvim teškim okolnostima. Kot tak žanr se uporablja razodetje ravno v teh okoliščinah. A cilj apokalipse je u pravilu uzdići pogled čovjeka vjernika Cilj pa je povzdigniti človeka kot takega vernika ka Bogu, ka rješenju situacije. k rešitvi situacije, torej k Bogu. Apokalipsa želi pružiti pogled iz Božje perspektive Torej apokalipsa želi pokazati pogled z Božje i želi perspektive poručiti čovjeku, čitaocu, da njegova bezizlazna situacija nije bezizlazna. in želi sporočiti posamezniku, da njegov položaj ni brezizhoden, A nije bezizlazna zato što postoji Bog na nebu koji vodi povijest ovoga svijeta ka svom svršetku. ni pa brezizhoden zaradi tega, ker obstaja Bog, ki vodi zgodovino proti njenemu koncu. I druga točka o kojoj smo govorili jučer In druga točka, katero smo poudarili včeraj, jeste da otkrivenje govori kojim jezikom? da razodetje govori s katerim jezikom. Govori jezikom velikih Božjih dijela u prošlosti. Govori z jezikom velikih božjih del iz preteklosti. Koja su to velika Božja dijela u prošlosti? In katera so ta velika božja dela Ona su preteklosti? nam opisana u Starom Zavjetu. Ta so opisana v Stari zavezi. I postoje 4 velika Božja dijela u Starom In Zavjetu. v Stari zavezi so 4 velika božja dela. To su stvaranje, Najprej stvarjenje, potop, potem vesoljni potop, zatim izlazak iz Egipta potem izhod iz Egipta i babilonsko ropstvo. in babilonska sužnost. I kada biblijski pisac želi govoriti o velikim Božjim djelima, In če želi biblijski svetopisanski pisatelj govoriti o velikih božjih onda se delah, uvijek prethodna Božja djela koristi za opisivanje kasnijih Božjih djela. se vedno preteka božja dela, njihov opis koristi za kasnejše opise. Prvo Božje djelo u Starom Zavjetu jeste stvaranje. Prvo božje delo v Stari zavezi je stvarjenje, Opisano dakle u prvoj Mojsijevoj, u prvom i drugom poglavlju. ki je opisano v prvem in drugem poglavju prve Mojzesove knjige. I onda kada kasnije dolazi izvještaj o potopu, In ko kasneje prihaja poročilo o vesoljnem da potopu, bi biblijski pisac opisao što se događa u potopu, da bi svetopisanski pisec opisal vse tisto, kar se dogaja v vesoljnem potopu, on koristi jezik prethodnog Božjeg velikog djela. se koristi z jezikom predhodnega velikega božjega dela. I stoga je potop upisan jezikom stvaranja. Zato je potop opisan z jezikom stvarjenja. Potop je u stvari uništavanje stvaranja. Potop je pravzaprav uničevanje stvari I nešto novo nastaje iz njega. in nekaj novega nastane iz njega. Kasnije, kada biblijski pisac govori o babilonskom ropstvu, Kasneje, ko pisec govori o babilonski on će sužnosti, ga opisati jezikom prethodnog Božjeg velikog djela. ga je opisal z deli
prethodnih božjih velikih del. A prethodno veliko Božje djelo je bio izlazak iz egipatskog ropstva. To pa je izhod iz egiptovske služnosti. I kada opisuje, dakle, babilonsko ropstvo i spasenje iz babilonskog ropstva, Torej, ko opisuje babilonsko služnost in izhod iz njega, biblijski pisac će upotrijebiti prethodni opis, jezik izlaska iz egipatskog ropstva. zato pisatelj uporablja jezik, ki se koristi predhodnega, se pravi tistega izhoda iz Egipta. Uvijek se u Svetom pismu, u Bibliji koristi jezik prethodnih Božjih djela da bi se opisalo što će doći u budućnosti. In tako se v Svetem pismu vedno uporablja jezik iz preteklosti, da bi se naznanila prihodnost. I stoga je za očekivati da će Ivan u otkrivenju koristiti koji jezik? Zato je pričakovati, da bo v razodetju Janez uporabil kateri jezik. On piše grčkim jezikom, jezikom sporazumijevanja cijelog tada poznatog svijeta. Piše seveda v grščini, jeziku, ki je bil poznan celotnemu tedanjemu svetu, Međutim, da bi otkrio i opisao Božje namjere, da bi pa razodel in opisal Božje namene, on piše jezikom Starog Zavjeta, pa je uporabljal jezik stare zaveze, hebrejskim načinom razmišljanja. s hebrejskim načinom Jer taj razmišljanja. jezik Starog Zavjeta je prethodno već vjerno opisao Božje djelovanje. Kajti ta prejšnji jezik do razmišljanja je že opisal predhodno Božje delovanje. Onako kako je Bog djelovao u prošlosti, Tako. sigurno će slično djelovati u budućnosti. Tako kot je Bog deloval v preteklosti, bo prav gotovo deloval tudi v prihodnosti. I dakle, simboli i jezik koji nalazimo u otkrivenju jesu simboli i jezik preuzeti Staroga Zavjeta. Zato so simboli razodetja jezik, ki je uporabljen v stari zavezi. I jučer smo vidjeli kako razumjeti broj 666 Včeraj smo si ogledali, kako razumeti število 666 iz perspektive Starog Zavjeta. iz perspektive, se pravi iz stare zaveze. Večerašnja tema jeste Harmagedon. Nocojšnja tema pa je Harmagedon. Jedna tema o kojoj su pisane brojne knjige To je tema, v katerih je napisano mnogo knjig i snimljeni brojni filmovi. in celo mnogo filmov posnetih na to temo. Sa čime vi povezujete ideju Harmagedona? S čim povezujete idejo Harmagedona? Obično ljudi ovu ideju povezuju sa katastrofičnim krajem svijeta. Običajno ljudje to povezujemo s katastrofičnim nekakšnim koncem sveta. I prije nekih 10 godina na tržištu se pojavio film Pred kakšnimi desetimi leti se je pojavil film sa Bruceom Willisom z Bruceom Willisom, glavni vlogi. i naslov tog filma je Armagedon. In ravno naslov tega filma je bil Harmagedon. U tom filmu Bruce Willis treba spasiti našu planetu. V tem filmu naj bi rešil naš planet I on ju naravno spašava kao i u svakom filmu. in seveda, kakor v vsakem filmu, Glavni to tudi junak stori. sve može. Glavni junak je I vsemogočen ovdje je isto tako Bruce Willis svemoćan. in tako je tudi Bruce Willis I tukaj on vsemogočen spašava ovu zemlju od jednog kometa koji prijeti da udari ovu zemlju. in reši svet seveda pred pretečo nevarnostjo bližajočega se Sa kometa. jednom raketom on leti na taj komet, Z neko raketo pristane na tem kometu, pristaje na kometu i onda stavlja eksploziv na kometu potem postavijo tukaj nek eksploziv, i onda odlazi sa njega i komet eksplodira potem odidejo z kometa dol, u posljednjem trenutku prije nego što će ta udariti u eksplodira zemlju. in to se zgodi tik preden se zaleti v I zemljo. na taj način naša zemlja spašena. In na ta način je zemlja rešena. Armagedon. Harmagedon. Dobar naslov za ovaj film, Dober naslov za film. jer obično ideju Armagedona povezujemo sa krajem svijeta. Običajno idejo Harmagedona povezujemo s koncem A ovdje sveta. je upravo prijetio kraj svijeta. Tukaj pa je pretil konec sveta. Međutim, izraz Armagedon je biblijskog porijekla. Harmagedon pa je biblijskega porekla kot izraz I ovaj izraz pojavljuje se samo jedan jedini put u otkrivenju. in v razodetju se pojavlja samo enkrat edinkrat. Jedan jedini put u cijeloj Bibliji. Samo enkrat v celotnem svetem pismu. Kada imate neki izraz koji se puno puta pojavljuje, onda nam je lako tumačiti taj izraz. Če imate izraz, ki se mnogokrat ponovi v svetem pismu, ga je zelo enostavno raztolmačiti. Međutim, ovaj izraz pojavljuje se samo jedan jedini put. Ta izraz pa se pojavlja edinkrat. I u kontekstu u kojem se pojavljuje riječ je upravo o kraju svijeta. In seveda v kontekstu, v katerem se pojavlja, je ravno konec sveta. Riječ je o događajima u vremenu u kojem mi upravo danas živimo. Govora je o dogodkih in času, v katerem pravzaprav živimo mi danes. I ovaj pojam pojavljuje se u kontekstu 7
čaša Božjeg gnjeva. In ta pojem se pojavlja v kontekstu 7 čaš Božje jeze. Otkrivenje opisuje tih 7 čaša Božjeg gnjeva kao posljednje djelovanje koje će se dogoditi u posljednjim trenucima povijesti ovoga svijeta. In razodetje s temi 7 čašami Božje jeze opisuje dogodke poslednjih dni, ki se naj bi dogodili. I možda se pitate kako to Božji gnjev, pa zar nije Bog milostiv? Kako se lahko vprašamo, Božja jeza, ali ni Bog milosten? Ovih 7 čaša takozvanog Božjeg gnjeva Teh 7 čaš Božje jeze jesu posljedica tisućugodišnjeg kršenja Božjeg zakona. so pravzaprav posledica tisočletij kršenja Božjega zakona. Ljudi su stoljećima i tisućljećima kršili Božji zakon. Ljudje so stoletja in tisočletja kršili I Božji grijeh zakon se je nagomilao. in greh se je nakopičil I jednostavno kao posljedice griješenja dolaze ova zla. in kot posledice grešenja prihajajo ta zla. Sa svakim grijehom vezane su posljedice. Namreč s vsakim grehom so povezane posledice. Vi možete nekom nešto lagati, ali stići će vas posljedice. Lahko se nekomu nekaj zlažete, vendar posledice boste trpeli. Možete nekoga ubiti, ali sustit će vas posljedice. Lahko nekoga ubijete, vendar boste deležni posledic. Doći će policija, strpat će vas u zatvor. Prej ali slej pride policija in vas odvede v zapor. Na primjer, Bog može oprostiti i Bog oprašta grijeh spolne nemoralnosti. Bog lahko oprosti in tudi oprošča greh spolne nemorale, Međutim, ostaju posljedice. vendar ostajajo posledice. Ostaju spolne bolesti. Obstajajo spolne bolezni, Ostaje potomstvo koje dolazi iz takvih odnosa. mogoče neželeno potomstvo, ki prihaja. Dakle, ono što želim naglasiti jeste da je Bog milostiv, Bog oprašta. Vse, kar želim poudariti, je, da Bog milosten in da oprošča. Međutim, ostaju posljedice. Ostajajo pa posledice. I grijeh se tako gomilao tokom generacija. In tako se je greh kopičil skozi generacije. Čak i apostol Pavao je govorio u svoje vrijeme prije 2000 godina Celo apostol Pavel je govoril da pred cijela, 2000 leti, da cijela priroda uzdiše u okovima grijeha da vsa narava vzdihuje v okovih greha i čeka taj dan kad će biti oslobođena. in pričakuje ta dan, ko bo osvobojena. Priroda želi biti oslobođena. Narava namreč želi biti svobodna. Koliko je to tek danas slučaj Kako je šele to prezentno danes? u doba zagađenja, u doba klimatskih promjena, Se pravi, v tem obdobju onesnaženja in klimatskih sprememb, ozonskih rupa, izrabljivanja ove zemlje, iskorišćavanja ruda. ozonskih lukenj in vse splošnega izkoriščanja zemeljskih dobrin, kot Grijeh rude se in tako. gomila. In greh se kopiči. Jednostavno kao prirodna posljedica doći će ovih 7 zala koji In su enostavno opisani u kot Otkrivenju. posledica tega kopičenja naših dejanj pride teh 7 čaš I dakle, Božje jeze. U kontekstu ovih 7 posljednjih zala imamo izraz Armagedon. In v kontekstu teh 7 končnih šip, ali kako bi rekli, se nahaja tudi beseda Armagedon. Ovaj izraz se pojavljuje u 6. zlu. In ta izraz se nahaja v 6. čaši ali Dakle, Božje na jeze. samom kraju. Torej na samem koncu. 7. zlo već predstavlja sam dolazak Isusa Krista. Sedmo zlo predstavlja sam Jezusov prihod. Dakle, u kontekstu 7. zla doći će svršetak, doći će kraj. Torej v kontekstu 7. zla pride konec vsega. Bog dolazi izbaviti čovečanstvo iz svih tih posljedica grijeha. Bog prihaja rešiti človeštvo iz vseh teh posledic. Bog će silno djelovati. Bog bo deloval zelo Međutim, močno. prije nego što se to dogodi, dolazi posljednja stvar, Armagedon. Predno pa se to dogodi, pride zadnja stvar, to je Armagedon. I praktično jučer smo imali uvod, In včeraj smo imeli uvod, a danas idemo već na sam kraj. danes pa prehajamo na sam konec. Želimo vidjeti što će se dogoditi u tom kontekstu. Želimo videti, kaj se bo zgodilo v tem kontekstu. Idemo u tekst. Gremo v tekst. Otkrivenje 16, 12 do 16. Razodetje 16, 12 do 16. 6. je izlil svojo čašo v veliko reko Evfrat in njeno vodovje se je posušilo, tako da je bila pripravljena pot kraljem vzhoda. Nato sem videl, kako so iz ust zmaja in iz ust zveri in iz ust lažnega preroka prišli 3 nečisti duhovi, podobni žabam. To so namreč duhovi demonov, ki delajo znamenja in ki hodijo zbirati kralje vesoljne zemlje na vojsko za veliki dan Boga, vladarja vsega. Glej, pridem kakor tat, blagor mu, ki je buden in hrani svoje oblačila, da ne bo hodil okrog nag in razkazoval svoje sramote. In zbral jih je na kraju, ki se po hebrejsko imenuje Armagedon. U ovom tekstu koji smo upravo čitali susrećemo lažno trojstvo.
V tem tekstu, ki smo ga ravnokar prebrali, srečamo lažno trojico. Što je to lažno trojstvo? Kaj je to lažna trojica? Naime, u Bibliji iz kršćanskog svijeta poznajemo sveto trojstvo. Namreč v Svetem pismu iz krščanskega sveta poznamo sveto trojico. Sveto trojstvo je sačinjeno od Boga Oca, In sveta trojico sestavlja Bog Oče, Boga Sina i Boga Svetoga Bog Duha. Sin in Bog Sveti Duh. I oni zajedno rade na spašavanju ovog čovečanstva. In skupaj vsa trojica deluje na rešitvi sveta. Želi nam pomoći da dođemo u te savršene uvjete, Skuša nam pomagati, da pridemo v te popolne okoliščine, u Božje kraljevstvo. Božje kraljestvo. Međutim, koja je uloga lažnog trojstva? Kakšna pa je vloga lažne trojice? Lažno trojstvo je u stvari imitacija, odnosno falsifikat pravog trojstva. Lažna trojica pa je pravzaprav falsifikat, imitacija prave. Ovaj falsifikat, odnosno imitacija, imitira djelovanje pravog trojstva, Ta sicer oponaša delovanje prave trojice, međutim svojim djelovanjem želi odvući Božji narod i cijelo čovečanstvo od Boga. s svojim delovanjem pa želi odvleči vse človeštvo proč od Boga. I želi odvesti u jednom drugom smjeru, želi da čovečanstvo u stvari propadne, da ne bude spašeno. In želi pravzaprav pogubiti človeštvo, želi, da ne bi bilo rešeno. I u ovom tekstu koji smo upravo čitali, V tem možemo tekstu, ga ki još smo jednom ga brali, pogledati. si ga pogledamo ponovno. Lažno trojstvo je predstavljeno kao zmaj, Lažna trojica je predstavljena kakor zmaj, zatim zvijer iz mora potem kot zver iz morja i lažni prorok. in lažni prerok. Nešto više o lažnom trojstvu govorit ćemo sljedećeg utorka. Naslednji torek bomo nekaj več povedali o lažni trojici. Stoga ako želite nešto više znati o ovoj temi, nemojte propustiti sljedeći utorak. Zato, če želite nekaj več zvedeti o tej temi, ne prepuščajte naslednjega torka. A večeras naša tema je Harmagedon. Danes večer pa je naša tema Harmagedon. Sljedeća stvar koja nam je opisana u ovom zlu jeste presahivanje rijeke Eufrat. Naslednja stvar, ki se ji želimo posvetiti, je presušitev reke Eufrat. Što nam se ovdje kaže o rijeci Eufrat? In kaj tukaj pravi o reki Eufrat? Naime, što mi znamo danas o rijeci Eufrat? Kaj pravzaprav danes vemo o reki Eufrat? Danas rijeka Eufrat nalazi se na području Iraka, Vemo, da se nahaja danes na področju Iraka, na Bliskom istoku. na Bližnjem vzhodu seveda. I čim se spomene Bliski istok, Irak, Harmagedon, Takoj, ko omenimo Bližnji vzhod, Irak, Harmagedon, odmah je to ljudima tema za razne špekulacije. je tukaj vedno prisotna tema za razne človeške špekulacije. Aha, Amerikanci napadaju Irak. Aha, Amerikanci takoj že napadajo Irak. Znači Harmagedon. Torej Harmagedon je Znači pred kraj svijeta, gotovo Torej je. konec sveta, konec vsega. I razne špekulacije se događaju. In seveda drugačne špekulacije. Međutim, možemo li na takav način tumačiti ono što nam piše ovdje? Vprašanje pa je, ali lahko na ta način tolmačimo to, kar je napisano u Bibliji. Što smo jučer govorili, kakvim jezikom govori Ivan u Otkrivenju? Kaj smo govorili včeraj, s kakšnim jezikom Janez govori o razodetju? On govori jezikom Starog Zavjeta. On govori z jezikom Stare zaveze I pitamo se po čemu je rijeka Eufrat bila poznata u Starom Zavjetu. in sprašujemo se, po čem je bila reka Eufrat poznana v Stari zavezi. Naime, riječ je o rijeci koja je svojom vodom napajala drevni Babilon. Govore je o reki, ki je svojo vodo napajala starodavni Babilon. Irak je većinski pustinja Irak je v večini puščava, i Babilon se nalazio u pustinji. tudi Babilon se je nahajal v puščavi, Međutim, voda koja je dolazila i prolazila kroz Babilon voda pa, ki je prihajala in stekala skozi Babilon, donosila je život i blagostanje. je prinašala življenje in blaginjo. Rijeka Eufrat je bila žila kucavica za ovaj grad. Reka Eufrat je bila, se pravi, žila dovodnica za to mesto Bez rijeke Eufrat Babilon ne bi mogao postojati. in brez te reke Babilon ne bi obstajal. Dakle, u Starom Zavjetu Eufrat predstavlja, možemo reći, život. Torej lahko rečemo, da v Stari zavezi v Babilonu predstavlja Eufrat življenje. U ovom tekstu koji smo upravo čitali, riječ je o presušivanju rijeke Eufrat. In v tem tekstu, katerega smo brali, govori o presušitvi reke Eufrat. Dakle, u vrijeme posljedka, u vrijeme bitke Armagedon, presušit će rijeka Eufrat. To je Namreč- ono što kaže tekst. Ravno v tem času Harmagedona se bo Eufrat posušil, ne bo ga več. Da li nam je poznat neki događaj iz Starog Zavjeta gdje je rijeka Eufrat presušila? Ali vam je mogoče poznan dogodek iz Stare zaveze, ko se je Eufrat posušil? Naime, ako znate povijest drevnog Babilona, Če bi recimo zasledovali
zgodovino starega Babilona, onda vam je poznato da je Babilon osvojen od strane kralja Kira, potem vam je poznanjo, da je Babilon osvojil perzijski kralj Cir, tako što je on zapovjedio svojim vojnicima da uz rijeku Eufrat iskopa jedan kanal tako da je svojim vojakom zaukazal, da poleg reke Eufrat izkopljeno kanal, i onda su u određenom trenutku oni preusmjerili tok rijeke Eufrat u taj kanal potem pa so v nekem določenem trenutku preusmerili kompletni tok reke v ta kanal, i puščavo, time je korito rijeke Eufrat koje je ulazilo u Babilon bilo suho, in tako je postalo korito reke Eufrat, ki je tekla skozi mesto Babilon, postalo visoki suho. babilonski zidovi nisu omogućavali vojsci da uđe bilo gdje u Babilon. Namreč visoki babilonski zidovi so preprečevali vojske, da bi kjerkoli prišla v samo mesto. Međutim, kroz suho korito rijeke Eufrat, kralj Kir je sa svojom vojskom ušao u Babilon. Po suhem koritu reke Eufrat pa je kralj Kir prišel v sam Babilon I na taj način je pao drevni Babilon. in ga tako tudi osvojil. I pitamo se kako nam ova starozavjetna pozadina može pomoći u razumijevanju posljednje velike bitke. In tu se sprašuje, kako nam to razumevanje starozaveznega dogodka lahko pomaga pri razumevanju te poslednje bitke. Kakvo bi značenje imalo današnje presušivanje rijeke Eufrat u Iraku? Kakšen pa bi bil današnji pomen, recimo, presušitve reke Eufrat v Iraku? Za neku bitku, recimo na Bliskom istoku? Recimo v kontekstu bitke. Vjerojatno nikakvo značenje ne bi imalo da današnja rijeka Eufrat presuši. Verjetno to v vojaškem smislu ne bi imelo nikakršnega pomena. Današnji vojnici mogu bez teškoća prijeći preko bilo koje rijeke. Današnji vojaki lahko pridejo brez težav preko kakršnekoli reke, Svojim avionima, svojim raketama, z avioni, raketami, to nije nikakav problem. to ni nikakršen problem. Dakle, presušivanje fizičke rijeke Eufrat ne bi imalo nikakvo značenje za nas danas. Torej, fizična presušitev reke Eufrat za danes nima nikakršnega pomena danes. Stoga se pitamo što bi ta rijeka Eufrat značila u kontekstu otkrivenja. Zato se sprašujemo, kaj v kontekstu tega dogodka pomeni presušitev reke Eufrat. Ivan nam ostavlja značenje svojih simbola u tekstu koji je zapisao. Namreč Janez nam pušča pojasnitev simbolov, v katerih je govoril. U većini slučajeva moramo ići u Stari Zavet kako bismo pronašli značenje simbola. V večini primerov moramo pogledati v Staro zavezo, da bi odkrili pomen simbolov. Međutim, kod ovoga u 17. poglavlju nam daje značenje voda, značenje rijeka. Tukaj pa nam v 17. poglavju da pomen rek in vod. Rekel mi je še, vode, ki si jih videl, kjer sedi vlačuga, pomenijo ljudstva in množice, narode in jezike. Dakle, vode općenito Vode na splošno u otkrivenju podrazumijevaju što? v razodetju pomenijo kaj? One simboliziraju puke, mnoštva, narode i jezike. Ljudstva, množice, narode in jezike. Bludnica o kojoj je ovdje riječ Namreč vlačuga, o kateri je tu govora, jeste sam grad Babilon. je samo mesto Babilon. I mi ćemo u zadnjeg ponedjeljka ćemo govoriti o Babilonu. In prav v zadnjem ponedeljku bomo govorili o mestu Babilon. I čitat ćemo ovo 17. In poglavlje. bomo prebirali prav tako to 17. I onda će nam poglavje. biti puno jasnije da ovaj simbol bludnice u stvari označava Babilon. In potem nam bo popolnoma jasno, da ta simbol vlačuge pomeni mesto Babilon. Dakle, Babilon sjedi na mnogim vodama, Namreč Babilon sedi na mnogih vodah, kaže nam ovaj tekst. pravi ta tekst. I što predstavljaju te vode? In kaj predstavljajo vode? Predstavljaju puke, mnoštva, narode i jezike. Ljudstva, množice, narode in jezike predstavljajo te vode. I s obzirom da je drevni Babilon živio i napredovao zahvaljujući vodama na kojima se nalazio, Glede na to, da je starodavni Babilon in njegova blaginja izhajala iz te vode, Eufrata, kod ovih puka, mnoštva, naroda, jezika, kot pri teh ljudstvih, množicah in narodih, riječ je o svima onima koji su svojim poslovanjem, svojom trgovinom, je govora o vseh tistih, ki s svojim poslovanjem, trgovino, koji su doprinosili napretku i prosperitetu Babilona. nekako prispevali k blaginji in napredku Babilona. Razni narodi su se tu miješali Razni narodi so bili tukaj pomešani i doprinosili slavi Babilona. in vsak je nekaj doprinesel slavi Babilona. Riječ je o ekonomskim, financijskim, političkim moćnicima toga vremena. Beseda je o finančnih, političnih in drugačnih verskih, se pravi mogočnikih teganjega sveta, Koji su se tu udružili u Babilonu, u antičkom Babilonu. ki so se tukaj v antičnem Babilonu združili Koji su svi zajedno našli tu neku svoju osobnu dobit. in kateri je vsak izmed njih videl neko korist. Imali su motivaciju sudjelovati u antičkom Babilonu. Imeli so motivacijo za to, da so sodelovali v antičnem Babilonu, Jer im je to omogućavalo osobnu dobit i osobni napredak. kajti to je njim pridodalo neko osebno korist.
Međutim, tekst koji smo čitali nam kaže da će ti puci, narodi i mnoštva povući svoju podršku Babilonu. Ta tekst, pa, ki smo ga brali, govori, da bodo ljudstva, množice, narodi, jeziki potegnili nazaj svojo podporo v mesto Babilonu. Vode će presuhnuti. Namreč vode bodo presušile, se bodo presušile. Njihova podrška više neće biti prisutna. Namreč njihova podpora temu Babilonu ne bo več prisotna. I to će biti kraj Babilona posljednjeg vremena. In to bo konec Babilona poslednjega časa. I ovdje dolazimo do sljedećeg izraza u ovoj kontekstu bitke Armagedon. V tem kontekstu Biblije, se pravi Armagedonske bitke, pridemo do drugega izraza. Riječ je o Babilonu. Što je to Babilon? Govora je o Babilonu. Kaj ne bi Babilon predstavljal? Što on u stvari predstavlja u knjizi Otkrivenja? Kaj v knjigi Razodetja predstavlja? I za odgovor na ovo pitanje ponovno moramo ići u Stari Zavjet. Zopet moramo oditi za odgovor poiskati v Staro zavezo. Jer rekli smo da u Starom Zavjetu nalazimo ključ za tumačenje Ivanovih simbola. Namreč rekli smo, da v Stari zavezi najdemo ključ za razkrivanje pomena. Što Babilon predstavlja u Starom Zavjetu? Kaj pravzaprav predstavlja Babilon v Stari zavezi? Evo, otvorimo jedno mjesto u Starom Zavjetu, Jeremija. Odprimo neko mesto v Stari zavezi, knjiga preroka Jeremija. I čitamo ovdje 50. poglavje 33 i 34. In beremo Jeremija 50, 33 in 34 vrsto. Tako govori Gospod nad vojskami. Izraelovi sinovi so zatirani in Judovi sinovi z njimi vred. Vsi, ki so jih odpeljali v ujetništvo, jih trdo držijo, nočejo jih odpustiti. Njihov odkupitelj pa je močan, Gospod nad vojskami, moje ime. Dobro brani ljudstvo pravdo, da prinese zemlji počitek, babilonskim prebivalcem pa trepet. Ovaj tekst nam kaže da će Bog smesti pučanstvo Babilona. Ta tekst nam pravi, da bo Bog zmedel prebivalstvo Babilona. Razlog je za to zato što se oni iživljavaju nad Božjim narodom. In razlog je sledeč, ker se izživljajo nad Božjim ljudstvom. Odveli su Božji narod u ropstvo. Namreč odpeljali so jih v služnost. I Bog će zakoračiti u povijest i riješit će tu situaciju. Bog pa bo vstopil v zgodovino in rešil to situacijo. Međutim, još nam se nešto dalje kaže u vezi Babilona. Še nekaj pravi več o zvezi s Babilonom, Jeremija 50:38. Suša nad njegove vode usahnejo naj, kajti to je dežela malikov, za pošastnimi podobami norijo. Bog će dozvoliti da mač dođe na Babilon. Bog bo dovolil, da meč pride na sam I Babilon. ovaj tekst nam doslovno kaže, Bog će dozvoliti da njegove vode presahnu. In tukaj nam pravi tekst, da bo Bog dovolil, da bodo njegove vode presahnile. I prema ovom tekstu glavni razlog za presušivanje babilonskih voda je što? In tukaj je glavni razlog kaj? Zato, da bodo vode se presušile. Idolopoklonstvo. Malikovalstvo. Oni su se klanjali drugim bogovima. Oni so se priklanjali drugim bogovom. I Bog, stvoritelj, Bog neba i zemlje, koji jedini zaslužuje da ga se proslavlja. In Bog, stvarnik nebes in zemlje, edini, ki si zasluži čast čaščenja, On ne želi da idemo za drugim bogovima. ne želi, da odhajamo za drugimi bogovi. Da zavodimo i druge ljude ka tim nekim drugim bogovima. Da tudi druge ljudi vodimo proč k drugim bogovom. Da svoju djecu krivo učimo. Da učimo svoje otroke krivo vero, bomo rekli. Idolopoklonstvu. Malikovalstvo. I proslavljanju nekih drugih bogova, bilo da je riječ o materializmu ili stvarnim nekim religijama. In slavimo neke drugačne bogove, kot je materializem in druge stvari drugih Dakle, religij. ovaj Babilon starog zaveta o kojem smo upravo čitali, Ta Babilon, stare zaveze, o katerem smo ravno kar brali, ima naglašenu religioznu dimenziju. ima poudarjeno religiozno, versko dimenzijo. Babilonjani su ostavili pravog Boga, Babilonci so zapustili pravega Boga, napravili su si bogove prema svojim željama naredili so si bogovi po svojih željah i zbog idolopoklonstva Bog će učiniti da njihove vode presahnu. in zaradi malikovalstva bo Bog dosegal, da bodo njihove vode usahnile. Da izvor njihovog prosperiteta nestane Da bo enostavno izginil izvor njihove blaginje. i da na taj način i Babilon bude uništen. In na ta način bo tudi Babilon uničen. Kako nam ova starozavjetna pozadina može pomoći razumijevanju Babilona posljednjeg vremena? Kako nam ta okoliščine, se pravi časa starega Babilona, lahko pomaga pri Babilona koji razumevanju? je opisan u Otkrivenju. Babilon, ki je tu opisan v Razodetju. Očigledno će Babilon posljednjeg vremena
Očitno bo Babilon poslednjega časa, biti jedan religiozni savez bo nekakšna religiozna ali religijska zveza sa potporom političara i financijskih s moćnika podporo tako politike kot tudi finančnih mogočnikov, koji će svojom potporom Babilona pridonositi njegovoj slavi i njegovom ugledu. ki bodo svojo podporo doprinesli, se pravi, pomembnosti samega Babilona, njegove slavi, Sve dok svjetovni vladari budu podržavali Babilon posljednjeg vremena. vse dokler bodo svetovni gospodari, vladarji podpirali Babilon, Dok ga financijski moćnici, finančni mogočniki, političari budu podupirali. politiki, Sve dotle Babilon će napredovati. toliko časa bo Babilon tudi napredoval Cvjetat će. in bo cvetel, Zavodit će ljude ovoga svijeta. zavajal bo ljudi tega sveta, Međutim, njegove vode će presahnuti. njegovi viri pa bodo presahnili. I na taj način doći će njegov kraj. In tako bo prišel njegov konec. I čitamo sada još jednom. Zdaj beremo še enkrat. Otkrivenje 16, 12 do 14, kako bismo ponovili kontekst završne bitke Armagedon. Beremo ponovno, da bi razumeli kontekst te končne bitke. 6. je izlil svojo čašo v veliko reko Evfrat in njeno vodovje se je posušilo. Tako da je bila pripravljena pod kraljem z vzhoda. Nato sem videl, kako so iz ust zmaja in iz ust zveri in iz ust lažnega preroka prišli 3 nečisti duhovi podobni žabam. To so namreč duhovi demonov, ki delajo znamenja in ki hodijo zbirati kralje vesoljne zemlje na vojsko za veliki dan Boga, vladarja vsega. Ovdje susrećemo lažno trojstvo koje smo već spomenuli, Tukaj srečamo lažno trojico, ki smo jo omenili, o kojem ćemo više sljedeći utorak. o kateri bomo več naslednji torek. I to lažno trojstvo sačinjava moderni Babilon. In to lažna trojica sestavlja moderni Babilon. Moderni tlačitelji, oni koji progone Božji narod. To so moderni uzurpatori, ki tlačijo Božji narod, Koji odvode ljude od nebeskog Boga. kateri vodijo proč od Boga ljudi. A možete si i sami zamisliti što to može biti u današnjem svijetu. Lahko pa si sami predstavljate, kaj bi to pomenilo v današnjem To svetu. nas sve danas odvodi od Boga stvoritelja. Kaj vse nas danes vodi proč od Boga Brojni su stvarnika? načini i brojne su stvari koje nas mogu odvoditi od proslavljanja pravog nebeskog Boga koji nas je stvorio. Mnogo je poti in načinov, kako nas odvesti proč od Boga in stvarnika. Presušivanje rijeke Eufrat koje je opisano u ovom tekstu V tem tekstu, kot je se pravi presušitev reke Eufrat, će razjariti ovo lažno trojstvo. bo razbesnelo to lažno trojico Razjariti Babilon posljednjeg vremena. in bo razbesnelo Babilon poslednjega I časa. ono sada čini jednu posljednju akciju. Zdaj pa se postavi v eno poslednjo akcijo. Tekst nam kaže da ovo lažno trojstvo šalje 3 nečista duha poput žaba. In tu pravi, da pošilja 3 nečiste duhove, ki so podobne žabam. I koji je njihov cilj? In kakšen je njihov cilj, se vprašamo. Posljednja prijevara ovog čovječanstva. To je poslednja prevara tega človeštva. Pitanje koje se postavlja za nas jeste zašto su ovi duhovi opisani žabama? Vprašanje, ki se nam postavlja, zakaj so ti duhovi opisani z žabami. Što simboliziraju ove žabe? Kaj pravzaprav predstavljajo žabe? Da li se negdje u Starom Zavjetu, a dakle otkrivenje tumačimo Starim Zavjetom, Ali nekje v Stari zavezi, razodetje tolmačimo Staro zavezo, da li se bilo gdje u Starom Zavjetu spominju žabe? ali kjerkoli lahko najdemo žabe. I oni koji se Stari bave zavez. tumačenjem otkrivenja, In tisti, ki se ukvarjajo s tolmačenjem razodetja, već su odavno uočili da ovih 7 posljednjih zala koje će pogoriti svijet so že zdavnaj opazili, da 7 teh šip poslednjih, ki jih tu opisujemo, su strukturirani prema 10 zala koji su se dogodili u Egiptu. so nekako strukturirane kot 10 šip, ki so padle na Egipt. Pri izlasku Božjeg naroda iz Egipta što se dogodilo? Pri izhodu Božjega ljudstva iz Egipt, kaj se je zgodilo? Faraon nije želio dopustiti da Božji narod, da Izrael izađe iz Egipta. Faraon ni želel dopustiti, da bi Izrael odpustil iz Egipta. Mojsije moli Faraona i kaže, pusti moj narod, mi želimo ići proslavljati našeg Boga. Namreč Mojzes pravi, Faraon, prosim, pusti ljudstvo, namreč želimo oditi in proslaviti oziroma častiti Boga. Faraon kaže, tko je taj vaš Bog? Faraon pa pravi, kdo je ta vaš Bog? Egipatski bogovi su moćni. Pravi, egipčanski bogovi so močnejši. Ja ne poznajem tog vašeg Boga. Jaz ne poznam tega vašega Boga Ne želim da ga vi proslavljate. in ne želim, da ga častite. Niti ja ga neću proslavljati. Tudi jaz ga ne bom častil, pravi. I onda su došla na scenu 10 zala. Potem pa prihaja 10 šip Božjih na 10 Egipt. zala u kojima je Faraon spoznao da postoji Bog stvoritelj. In v teh šibah deseterih je Faraon spoznal, da obstaja Bog. Bog koji drži povijest ovoga svijeta.
svijeta u svojoj Bog ruci. ima v svojih rokah zgodovino tega sveta. I onda je najzad pristao, bio i uvjeren da treba pustiti Izrael. Potem pa je nazadnje le uvidel, da mora spustiti Izraela. I jedno od egipatskih čuda su bile, odnosno zala su bile upravo žabe. In ravno ena izmed teh šip v Egiptu so bile žabe. I o tome čitamo u Izlasku In tem beremo v 2. Mojzesu, v Eksodusu, 8. poglavlju. 8. poglavje, 2. in 3. vrsta. Pravi, Aron je iztegnil roko nad egiptovske vode in žabe so prilezle in pokrile egiptovsko deželo. Toda čarovniki so svojimi čarovnijami naredili enako. Pripeljali so žabe nad egiptovsko deželo. Čarobnjaci egipatski imitiraju Božja čuda. Torej, egiptovski čarovniki in vici so pač naredili enako. Međutim, oni imaju svoj limit. Imajo pa svojo mejo. Oni omejitev. mogu imitirati samo do određene mjere. Lahko oponašajo to, kar Bog naredi, samo do Kao določene što i mere. lažno trojstvo u kontekstu bitke Armagedon ima svoj limit. Kakor tudi lažna trojica v kontekstu Harmagedona ima svojo omejitev. Isto tako i egipatski vračari su imali svoj limit. Tako so imeli tudi egiptovski čarovniki svojo omejitev. Čudo sa žabama je bilo posljednje čudo koje su egipatski vračari mogli imitirati. Namreč ta tu čudež žabami je bil poslednji, ki so ga egipčanski čarovniki lahko imitirali, Nakon ponovili. toga više ništa nisu mogli imitirati. Po tem dogodku pa niso ničesar več mogli ponoviti. I tim je ovo čudo sa žabama In s tem je ta čudež v zvezi z žabami je od strane Ivana u otkrivenju korišteno se koristi strani Janeza v razodetju u kontekstu posljednje velike bitke. v kontekstu poslednje velike bitke. I Ivan nam želi reći da ovo lažno trojstvo Janez želi povedati, da ta lažna trojica će činiti čuda. bo delala čudeže I oni šalju svoje duhove poput žaba. in pošiljajo svoje duhove, kakor žabe. I to će biti posljednja prijevara za vladare ovoga svijeta. In to bo poslednja prevara v očeh vladarjev tega sveta, Dakle, zadnja prijevara koja će doći na ovaj svijet. zadnja prevara, ki bo prišla na ta svet. I kaže se da ovi duhovi svojim čudima mobiliziraju vojsku za rat. In pravi, da te duhovi s svojimi močmi mobilizirajo ljudske množice za vojno. O kakvom ratu je riječ? O kakšni vojni pa je govora? Tekst koji smo upravo čitali u Otkrivenju 16 kaže da je riječ o ratu na veliki dan Boga Svemogućeg. In ta tekst pravi, da je ta bitka na veliki dan Boga Vsemogočnega. Dakle, ova vojska, odnosno ovi duhovi lažnog trojstva, Namreč ti duhovi, ta vojska lažne trojice, oni žele ratovati protiv samog Boga se želijo vojskovati proti samega Boga na sudnji dan. na sodni dan. I oni mobiliziraju svoju vojsku za rat. In zato mobilizirajo vso svojo vojsko za vojno. Koga oni mobiliziraju? In koga pravzaprav mobilizirajo? Mobiliziraju svjetovne moćnike. Mobilizirajo mogočnike tega sveta Žele ih uvjeriti da se trebaju još jednom udružiti. in želijo jih prepričati, da se morajo še enkrat združiti z njimi. I oni će svojim ratom sami sebi donijeti presudu na taj dan. In potem bodo na ta dan sami sebi s to vojno pisali sodbo. Naime, u grčkom tekstu, kada pažljivo čitate onaj opis u 16. poglavlju, Če pozorno v grškem tekstu čitate ta tekst, onda nam se jasno kaže da ti duhovi mobiliziraju vojsku, potem je tu jasno govora o tem, da ti duhovi so stvar mobilizacije za to međutim vojsko. u krajnjoj liniji samo jedna osoba iskuplja. Na koncu pa jih zbira samo ena oseba. I u grčkom jeziku je veoma jasno da ta jedna osoba može biti samo Bog nebeski. In v končnem tem tekstu je jasno, da je ta edina oseba lahko samo Bog. U konačnici Bog će ih skupiti Namreč v končni fazi jih bo Bog zbral i Bog će im dati svoju finalnu presudu. in Bog jim bo dal poslednjo sodbo. I nadalje, zadnja stvar koju imamo u ovom tekstu jeste lokacija. In zadnja stvar, ki govori o lokaciji, mestu. Gdje će se oni naći, na kojoj lokaciji? Na kateri lokaciji se bodo zbrali. Čitamo još jednom Otkrivenje 16:16. In še enkrat beremo, in zbral jih je na kraju, ki se po hebrejsko imenuje Harmagedon. Bog ih okuplja na mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon. Bog jih je zbral na mestu, ki se hebrejsko mu reče Harmagedon. Dolazimo do centralnog izraza koji nas zanima večeras. Prihajamo do centralnega izraza, ki se mu posvečamo danes. Harmagedon, što je to? Kaj je to pravzaprav Harmagedon? Gdje je to u stvari? Kje se to nahaja? Što nam Biblija kaže o ovom pojmu? Kaj nam Biblija pravi o tem pojmu? Nažalost, ovo je jedino mjesto u cijeloj Bibliji gdje se ovaj izraz pojavljuje. Nažalost je to edino mesto v Svetem pismu, kjer se to nahaja. Međutim, Ivan nam je kao autor Otkrivenja u ovom tekstu ostavio ključ.
Janez pa nam je kot avtor tega teksta pustil ključ za Ključ razumevanje, za tumačenje ovog izraza. za razumevanje tega izraza. On nam jasno kaže da ovaj izraz trebamo tumačiti hebrejskim jezikom. In jasno nam je sporočil, da moramo ta izraz tolmačiti s hebrejskim jezikom. I pitamo se što bi ovaj izraz mogao In značiti potem u se hebrejskom. sprašujemo, kaj bi to po hebrejsko pomenilo. Naime, ovaj izraz je složenica od dvije riječi. Namreč ta izraz je zloženka dveh izrazov, Har, Har Magedon. in potem Magedon. Har u hebrejskom jeziku znači planina. Har, kar pomeni goro v hebrejščini, A planino. Megidon je u stvari hebrejski grad, židovski grad Megido. Magedon pa pomeni judovsko mesto Megido. Riječ je o jednom važnom gradu u Izraelu. To je eno dosti pomembno mesto v Izraelu. I pitamo se ima li grad Megido planinu koja bi se mogla označiti nazivom Har Magedon. In vprašamo se, ali ima Megido kakšno mesto, kakšno goro v bližini, ki bi se lahko reklo Har Megido. Imao Se sam pravi Har priliku Magedon. posjetiti ovo mjesto Megido u Izraelu Imel sem priložnost obiskati to mesto Megido v Izraelu. i kada stojite tamo na arheološkoj lokaciji u Megidu, In ko tam stojite na tej arheološki lokaciji samega mesta Megido, odmah blizu na obzorju imate jednu veliku planinu. takoj blizu na obzorju imate ogromno planino, veliko. Riječ je o planini Karmel. In to je planina, ki se reče Karmel. I pitamo se što bi nam ova planina Karmel u blizini grada Megido mogla značiti. Potem pa se vprašamo, kaj bi ta velika planina v bližino mesta Karmel lahko pravzaprav pomenila. U kontekstu posljednje velike bitke, bitke Harmagedon. Se pravi v kontekstu poslednje velike bitke Harmagedona. Da li je ikada na ovoj planini Karmelu bilo neke bitke? Ali je bila kdajkoli v zgodovini na tej planini Karmel kakšna bitka? Sa čime Stari Zavjet povezuje Karmelsku goru? S čim povezuje Stara zaveza goro Karmel? Naime, jedna od najvećih duhovnih bitki u Starom Zavjetu Namreč ena največjih duhovnih bitk v Stari zavezi odigrala se upravo na Karmelskoj gori. se je dogodila prav na gori Karmel. Riječ je o bitci za službu pravom ili lažnom Bogu. In tu je govora o pravi bitki med pravim in lažnim Bogom. Na Karmelskoj gori Izrael je morao donijeti odluku kome će služiti. Namreč na Karmelu se je moral Izrael odločiti, komu bo služil. Da li će služiti Balu Ali bo služil Balu ili će kot služiti Bogu, Bogu nebeskom, stvoritelju neba i ali pa zemlje. Bogu nebes, stvarniku vsega. I na toj planini In na tem hribu prorok poziva Izrael da se odluči. prerok poziva narod, da se odloči. I čitamo u prvoj kraljevima 18:21. In tu beremo v prvi knjigi kraljev, kaj pravi Elija. Elija je stopil pred vse ljudstvo in rekel: Doklej boste omahovali na dve strani. Če je Bog Gospod, hodite za njim. Če pa je Baal, hodite za njim. A ljudstvo mu ni nič odgovorilo. Ilija poziva narod da se odluči. Elija je pozval ljudstvo, naj se odloči. Na toj gori skupilo se 400 Balovih proroka. Na tej gori se je zbralo več kot 400 prerokov Oni Balovih predstavljaju neznabožačkog Boga, in ti predstavljajo brezbožniškega Boga. a Ilija je sam. Elija pa je sam. Narod je već odavno otišao za neznabožačkim bogovima, Ljudstvo se je že zdavno podalo za idoli, kao što i danas većina odlazi za modernim bogovima. kakor tudi danes večina ljudi odhaja za modernimi bogovi. Ilija stoji sam i predlaže jedno natjecanje. In Elija predlaga tekmo. Natjecanje koje će pokazati tko je pravi Bog. Tekmo, ki bi pokazala, kdo je pravi Bog. I on kaže, načinimo dva oltara. In pravi tako, naredimo si dva oltarja. Vi kao Dva Balovi žrtvenika. svećenici, vi načinite svoj oltar. Vi kot Balovi, se pravi duhovniki, si naredite Stavite- svoj oltar Stavite svoju žrtvu na oltar. in svojo žrtev postavite na oltar. I onda se molite Bogu vašem Bogu. Potem pa molite k svojemu Bogu, Balu. I ja ću isto tako načiniti moj oltar. Tudi jaz bom naredil svoj žrtvenik I ja ću se moliti mom Bogu. in jaz bom molil k svojemu Bogu. Pa koji Bog odgovori vatrom sa neba? Potem pa tisti Bog, ki bo odgovoril z ognjem z nebes. To je pravi Bog. Tisti je pravi Bog. To je Bog kome treba služiti. Tisti je Bog, ki mu je treba služiti. I toga dana Izrael se mora odlučiti. In tega dne se je moral Izrael odločiti. Toga dana Bog je silno djelovao. Namreč ta dan je Bog silno deloval. 400 Balovih proroka je plesalo i uzvikivalo i dozivalo svog Boga cijeli dan. 400 Balovih prerokov je preko celega dneva klicalo in plesalo svojemu Bogu Balu. Međutim, riječ je o Bogu koji ne može odgovoriti. Govora pa je o Bogu, ki ne more odgovoriti. A onda Ilija ponizno otišao na svoja koljena, Potem pa je Elija šel ponižno na svoja kolena, pomolio se molil je i vatra je sišla s neba i spajala žrtvu na njegovom in oltaru. ogenj je požrl žrtev
na njegovem žrtveniku. I toga dana Izrael je ponovno vidio tko je pravi Bog. In ta dan je Izrael ponovno videl, kdo je pravi Bog. Tog dana Izrael se vratio ka Bogu nebeskom. Ta dan se Izrael povrnil k pravemu Bogu nebes. Tog dana izvojevana jedna od najvećih duhovnih bitki. In ta dan je bila izbojevana ena največjih duhovnih bitk Na gori Karmelu. na gori Karmel. Izrael je odlučio kome će služiti. Izrael se je odločil, komu bo služil. Isto tako u kontekstu posljednje velike bitke. Ravno tako v kontekstu zadnje velike bitke, Bitke Armagedon. bitke Harmagedon. Iz cijelog ovog starozavjetnog konteksta Iz vse te starozaveznega konteksta jasno je da je ova bitka u stvari bitka odluke. je jasno, da je ta bitka pravzaprav bitka odločitve. Jedna duhovna bitka za našu naklonost. Ena duhovna bitka za našo naklonjenost. Kome će pripasti naša naklonost? Komu bomo predali svojo naklonjenost? Da li Bogu nebeskom, stvoritelju svijeta, Pozornost Bogu nebes, stvarnikov tega sveta, ili nekim modernim bogovima? ali pa nekaterim modernim bogovom? Hoćemo li dozvoliti lažnom trojstvu da nas zavede? Ali bomo dopustili lažni trojici, da nas zapelje? Ili ćemo dopustiti Bogu nebeskom da nas pouči iz svoje riječi? Ali pa dovolili Bogu nebes, da nas pouči svoje besede? I da čvrsto stojimo na njegovoj riječi. In da bi čvrsto lahko slonili na njegovi besedi. Bitka Armagedon Bitka Harmagedon nije bitka vojnika i mačeva. ni bitka bojevnikov, vojakov in mečev, Nije to bitka tenkova i aviona na Bliskom istoku. tudi ne tankov in avionov na Bližnjem vzhodu. Nego je to prvenstveno duhovna bitka za službu pravom ili lažnom trojstvu. Temveč prvenstveno bitka službi pravim ali pa lažnim bogovom. I ono što je Pravim najvažnije ali pa lažnim. zapaziti In tisto, kar je važno videti, jeste da ta bitka jeste već sada u toku. da se ta bitka dogaja danes med nami. I svi mi sudjelujemo u toj bitci. In prav vsi smo sodeležniki te bitke. Svi mi svakog dana odlučujemo se na kojoj ćemo strani biti. Sleherni dan se mi odločamo, na čigavi strani bomo. Da li ćemo otići za duhovima lažnog trojstva, Ali bomo odšli za duhovi lažne koji nas trojice, žele ujediniti u taj Babilon posljednjeg vremena, ki nas želijo združiti skupaj v ta Babilon poslednjega koji je časa, karakteriziran brojkom 666, katerega karakterizira tudi število 666, ohološću, arogantnošću, se pravi z vzvišenostjo, z aroganco, samodovoljnošću, samozadostnostjo, ili ćemo se odlučiti služiti pravom Bogu, pravom trojstvu. ali pa se bomo povrnili k pravemu Bogu in pravi trojici. Bog nebeski želi za nas slavnu budućnost. Namreč Bog nebes želi za nas slavno Ne prihodnost. želi da propadnemo na dan suda zajedno sa Babilonom posljednjeg vremena, Ne želi si našega propada skupaj z Babilonom zadnjega časa. nego želi da živimo sa njim u vječnosti. Temveč želi naše življenje skupaj z njim v večnosti. I ono što je najbitnije u cijelom ovom kontekstu Tisto, kar je pa najvažnejše v tem kontekstu, jeste poznavati pravo trojstvo, je, da poznamo pravo trojico. poznavati Boga nebeskog. Tako da poznamo Božjega, se pravi Boga A da nebes. bismo ga upoznali, on nam je dao svoju riječ, Če pa smo ga spoznali, potem nam je dal svojo besedo. Bibliju. Biblijo. U Starom Zavjetu otkriva nam se Bog nebeski. V stari zavezi se nam razotkriva Bog nebes Otkriva nam se njegovo djelovanje in tudi njegov način delovanja kroz razne primjere, skozi razne primere, kroz događaje o Mojsiju, skozi dogodke o o Mojzesu, Josipu, o Danijelu. o Jožefu, o O Danielu, Davidu. o Davidu. Sve su to događaji, povijesni događaji koji nas žele poučiti kako nebeski Bog djeluje. Vse so zgodovinski dogodki, ki nas želijo poučiti, na kakšen način Bog deluje. I cijeli Stari Zavjet upućuje nas na Isusa Krista koji će doći. Cela stara zaveza nas usmerja na to, da bo Jezus Kristus prišel. I onda u Novom Zavjetu imamo ispunjenje, imamo Isusa V novi zavezi pa imajo izpolnitev prerokovanj, se koji pravi je došao Jezusa, služiti nam, koji je došao umriti za nas. ki je prišel nam služiti in tudi umreti za nas. Kroz Bibliju možemo upoznati Boga. Skozi Biblijo lahko spoznamo I Boga. ako ga već danas upoznajemo svakog dana iznova, In če ga že danes spoznavamo vsak dan znova, onda nam se neće dogoditi da nas duhovi lažnog trojstva zavedu potem se nam ne bo zgodilo, da nas duhovi lažnih trojice i zavedejo. da nas odvedu u smjeru materializma ili obožavanja nekih drugih bogova. Ali pa da bi nas odvedli proč v smer materializma ali pa neki drugi idolatriji. U Otkrivenju 16 ostao je još jedan detalj koji nismo proučili. V Razodetju 16 se nahaja še ena posebnost, ki je še nismo proučili. Još jedan detalj koji nismo definirali. Še en detalj, ki ga še nismo definirali. Naime, Eufrat presušuje, rijeka Eufrat presušuje, Reka Eufrat presahne. da bi se pripravio put kraljevima sa istoka. Da bi se pripravila pot kraljem z vzhoda. To je ono što tekst kaže u Otkrivenju To je 16. tisto, kar pravi tekst v Razodetju 16.
I razumjeli smo da Eufrat predstavlja savez svjetovnih i političkih moćnika koji podržavaju Babilon. Razumeli smo, da Eufrat predstavlja zvezo, se pravi političnih in finančnih mogočnikov sveta. Međutim, tko su to kraljevi sa istoka? Kdo pa so potem takem kralji z vzhoda? Grčki tekst doslovno kaže kraljevi od izlaska sunca. Dobesedno pravi grški tekst kralji od sončnega vzhoda. Izlazak sunca u stvari predstavlja smjer istoka. In sončni vzhod predstavlja smer vzhoda. I brojne su mogućnosti za tumačenje ovog simbola. Velike možnosti obstajajo za tolmačenje tega simbola. Neki će reći da su to moguće Rusije, oni dolaze sa istoka. Eni bodo rekli, da so to Rusi, ki prihajajo z vzhoda. I u doba hladnog rata mnogi su to tako tumačili, govorili da sigurno su to Rusi. Mnogi so govorili v času, se pravi, vojn, ki so bile, da so to Rusi. Prestakom hladnog rata potrebno je bilo naći neko drugo značenje. S koncem hladne vojne so morali najti drugi pomen. I onda su neki rekli, pa evo Kinezi, oni su velika nacija, možda su to Kinezi. Potem so nekateri rekli, mogoče so Kitajci, oni so ogromna velika nacija. Dakle, možda Eufrat treba presušiti da bi Kinezi mogli doći. Torej se mora Eufrat posušiti, da bi lahko Kitajci prišli preko. Ili možda Japanci, pa oni su tehnološki napredni, zašto to ne bili Japanci? Ki so tehnološko napredni. Međutim, što smo rekli, kako tumačimo simbole iz Otkrivenja? Kaj smo pa rekli, kako tolmačimo simbole iz Razodetja? Da li Ivanove simbole tumačimo nekim modernim događajima? Ali to tolmačimo z nekaterimi modernimi? Ne, mi odlazimo simboli? U Stari Zavjet. Ne, temveč odhajamo v Staro zavezo. Ivan govori jezikom Starog Zavjeta. In Janez govori z jezikom Stare zaveze. I u kontekstu Staroga Zavjeta in v kontekstu Stare zaveze Kir koji dolazi osloboditi Božji narod u Babilonu. Ta Cir, ki prihaja osvoboditi Božje ljudstvo v Babilonu. Kir koji je prošao kroz suho korito rijeke Eufrat. Kralj Kir, ki je prišel po suhi strugi reka Eufrat v Babilon. On dolazi sa savezom istočnih kraljeva. On prihaja z zvezo vzhodnih kraljev. Oni dolaze sa istoka i oni oslobađaju Božji narod. In oni prihajajo z vzhoda osvoboditi Božje ljudstvo v Babilon. Nakon što je Kir osvojio Babilon, tako kakor je Kir v resnici osvojil Babilon, on je izdao dekret koji je Božjem narodu omogućio vratiti se natrag u svoju zemlju. Je izdal ukaz, katerim je omogočil Izraelcem vrniti se nazaj v svojo deželo. Iz toga se kralju Kiru u Starom Zavetu daje mesijanska uloga. In zato se pripisuje kralju Kiru v Stari zavezi mesijanska vloga. Njega je Bog upotrijebio poput jednog mesije. Namreč njega je Bog uporabil kakor kakšnega mesijo, koji će obnoviti Božji narod. Ki bo obnovil Božje ljudstvo. Koji će mu dati jedan novi početak. Ki mu bo dal nov začetek. I čitamo o tome u knjizi proroka Izaije 45:1. In to beremo v Izaiji 45:1. Tako govori Gospod svojemu maziljencu Kiru, ki sem ga prijel za desnico, da pred njim porazim narode in odpašem ledja kraljem, da pred njim odprem duri in nobena vrata ne ostanejo zaprta. Kir je oslobodio Božji narod. Kir je osvobodil Božje ljudstvo. U kontekstu posljednje velike bitke. V kontekstu zadnje velike bitke. Isus Krist osobno dolazi osloboditi svoj narod. Namreč Jezus Kristus osebno prihaja osvoboditi svoje ljudstvo. U Starom Zavjetu imate brojne tekstove koji govore o tome da Bog dolazi sa istoka. V Stari zavezi imate mnoge tekste, ki govorijo, da Bog prihaja iz vzhoda. I ovdje u Otkrivenju imamo kraljeve sa istoka. Tudi tukaj imamo v Razodetju kralje z vzhoda. Imamo Isusa Krista osobno. In imamo Jezusa Kristusa osebno. Koji je u Novom Zavjetu obećao da će doći ponovno. Kateri je v Novi zavezi obljubil, da bo prišel ponovno. Koji je svojim učenicima rekao, nemojte se bojati, ja idem pripraviti stanove. Kateri je rekel učencem, da odide in pripravi prostora za svoje učence. Onda ću opet doći kako bi vas poveo da i vi budete gdje sam i ja. Potem pa pridem zopet, da bi bili tudi vi tam, kjer sem jaz. Bog dolazi osobno od istoka. Bog prihaja osebno z vzhoda. Dakle, starozavjetna simbolika na kojoj je bazirano Otkrivenje, simbolika, na kateri sloni Razodetje, nas ne želi uputiti ni na Ruse, ni na Kineze, ni na Japance, nas ne želi usmeriti niti na Ruse, ne na Kitajce, Japonce, nego nas usmjeruje na Isusa Krista osobno. Temveč nas usmerja osebno na Jezusa Kristusa. Isus Krist dolazi po svoj narod. Jezus Kristus prihaja po svoje ljudstvo. I dr. Paulin, stručnjak za knjigu Otkrivenje, kaže sljedeće u tom kontekstu. In dr. Paulin pravi naslednje v tem kontekstu. V Razodetju, kjer poslednjega časa Jezus Kristus osebno premaga Babilon poslednjega časa z izsušitvijo reke Eufrat. Jezus osvobodi Izrael poslednjega časa, da se lahko zgradi novi Jeruzalem. Padec starozaveznega Babilona postane ozadje, na osnovi katerega naj bi razumeli vse, kar se dogaja v zadnjih poglavjih Razodetja. U svemu ovome
osnovno pitanje jeste gdje ću ja biti u toj posljednjoj bitci. Vsem tem je osnovno vprašanje, kje se jaz nahajam v tej bitki. Na čijoj strani ću ja biti? Na kateri strani se bom jaz nahajal. I stoga Ivan u Otkrivenju 16 u kontekstu bitke Armagedon In zato Janez v Razodetju 16 v kontekstu Harmagedonske bitke zaustavlja ovu scenu Harmagedona zaustavi to sceno Harmagedona i kaže sljedeće. in pravi sledeče. Glej, pridem kakor tat, blagor mu, ki je buden in hrani svoje oblačila, da ne bo hodil okrog nag in razkazoval svoje sramote. Tko to prilazi brzo? Kdo to prihaja hitro? Kralj sa istoka. Kralj z vzhoda. Isus Krist ostavno dolazi sa svojim anđelima. Jezus Kristus sam prihaja s svojimi angeli. Njegov dolazak će se uskoro dogoditi. Njegov prihod se bo malo zgodil. Dok lažno trojstvo okuplja svoje saveznike. Medtem ko lažna trojica zbira svoje pristaše, Bog sprema svoj narod. Bog pripravlja svoje ljudstvo. A kako ga on može spremiti? Kako ga pa lahko pripravi? Tako što nam je dao svoju riječ. Tako da nam je dal svojo besedo. Da je čitamo, da je proučavamo. Da je beremo in proučujemo. Da budemo informirani o onome što nas očekuje. Da bi bili lahko informirani o tistem, kar nas Kako pričakuje. ne bismo bili zavedeni. Tako da nas ne bi nič zapeljalo. Ovdje u Otkrivenju 16 nam se kaže da će duhovi lažnog trojstva činiti čuda. Tukaj v Razodetju 16 pravi, da bodo lažni duhovi delali čudeže. I stoga se u kontekstu posljednje velike bitke ne možemo osloniti na naša osjetila. Zato se v kontekstu poslednje bitke ne moremo zanašati na svoja čutila. Otkrivenje nam čak kaže da će oni činiti da vatra silazi sa neba. Razodetja nam celo pravi, da bo storili ti duhovi, da ogenj pride z neba. U kontekstu završne velike bitke V kontekstu zadnje velike bitke vatra će silaziti sa neba. bo celo ogenj padal z neba. Međutim, ona će padati na krivi oltar. Vendar bo padal na napačen, na lažni oltar. I mnogi će biti zavedeni. In mnogi bodo zapeljani. Međutim, mi imamo knjigu Otkrivenje. Imamo pa knjigo Razodetja. Kako ne bismo bili zavedeni. Da ne bi bili zapeljani. Imamo Bibliju u kojoj nas Bog poučava o sebi, o svom karakteru. In imam Biblijo, v kateri nas Bog uči o svojem značaju. Govori nam o onome što nam sprema. In nam govori o tem, kar nam pripravlja. Kako bismo željno iščekivali budućnost Kako bi želeč pričakovali prihodnost i njegov skori dolazak. in njegov skorajšnji prihod. On uskoro dolazi. On skoraj prihaja I njegova je osnovna želja da mi budemo spremni za njegov dolazak. in njegova osnovna želja je, da bi bili pripravljeni na njegov prihod. Mi ne znamo kada će biti kraj, Ne vemo, kdaj se bo zgodil konec. ali sve promjene u prirodi, Vsi dogodki pa v naravi, politička situacija, ekonomske politična krize, situacija in ekonomske krize, promjene u prirodi, ozonski omotač, iskorištavanje prirode. se pravi spremembe v naravi, ozonske luknje, druge spremembe, ki jih vidimo. Sve što opažamo. vidimo oko nas nam svjedoči o tome da se to mora uskoro dogoditi. Vse nam to priča o tem, da se ima to malo zgoditi. Čovjek ne može vječno izrabljivati zemlju. Človek ne more namreč večno izrabljati zemlje Isus uskoro dolazi. in Jezus kmalu prihaja. A centralno pitanje u Otkrivenju jeste pitanje Osnovno vprašanje, centralno pa v Razodetju pa je, kome služimo, osrednje je, komu služimo, kome pripada naša naklonost. komu pripada naša naklonjenost. I želim završiti sa jednim primjerom. Želel bi končati z enim primerom. U mojoj školi imao sam jednog profesora V svoji šoli sem imel profesorja, i taj profesor je bio jedan od omiljenih profesora u školi. bil je eden najbolj priljubljenih profesorjev v šoli, Međutim, on se nekako zainteresirao za politiku on pa je našel svoj interes v politiki i odlučio pridružiti se jednoj političkoj stranci. in se je odločil, da se bo pridružil v eni politični stranki. I da bi uopće mogao izaći na izbore, bili su mu potrebni potpisi. In da bi sploh lahko šel na volitve, je potreboval podpise. I onda je on po školi skupljao potpise. Potem pa je po šoli zbiral podpise. Svima nam je entuzijastično pričao o boljem životu koji ga čeka, o velikoj karijeri. Vsem nam je z velikim entuzijazmom govoril o boljšem življenju, o I veliki mnogima karijeri. se zamjerio na taj način, posebno skupljajući potpise i trčeći za ljudima. In mnogim se je zameril na ta način, še posebej, ko je tekal za njimi, zbirajoč podpise. Mnogi su mu i zavidjeli sad na onome što slijedi. Mnogi so mu tudi zavidali na tistim, kar ne bi sledilo. I onda je došao dan izbora, Potem pa pride dan volitve, a naš profesor je doživio teški politički poraz. profesor pa je doživel težek politični poraz. Naime, on je bio kandidat od jedne od dvije najjačih stranaka, Bil je namreč kandidat ene dveh najmočnejših strank. a stranka koju on izabrao je doživjela poraz na tim Ta izrazima. stranka, katero je on izbral, pa je na teh volitvah doživela poraz. Jednostavno, naš profesor je izabrao krivu stranu. Namreč naš profesor je izbral napačno stranko. I ne samo da je izgubio svoju političku karijeru, da ništa nije bilo od toga, Ne samo, da je izgubil svojo politično kariero, da ni bilo nič iz nje, nego je izgubio i posao u školi.
temveč je izgubil tudi službo v šoli Izgubio je egzistenciju. in s tem izgubil eksistenco. U završnoj bitci Armagedon mi biramo stranu. Namreč v končni bitki Armagedona mi izbiramo stran. I ono na što vas želim pozvati jeste da ne izaberemo krivu stranku. In k temu, k čemer vas želim pozvati, da ne izberemo napačne Bog želi da strani. budemo na njegovoj strani. Bog želi, da smo na njegovi strani, Da proslavljamo samo njega, da častimo samo njega, a ne da odemo za duhovima i za prijevarama lažnog trojstva. ne pa da odidemo za duhovi in prevarami lažne trojice, Da se ujedinjemo u Babilon posljednjeg da bi vremena. se zbrali v Babilonu poslednjega časa. Samo Bogu nebeskom, stvoritelju neba i zemlja, pripada naše bogoštovlje, naše proslavljanje. Namreč samo Bogu kot stvarniku prihaja naše bogočastje in slavljenje. I osnovna ideja u otkrivenju jeste u stvari proslavljanje. In osnovna ideja v razodetju je pravzaprav čaščenje. Kome pripada naša naklonost? Komu pripada naša naklonjenost? I sljedećeg ponedjeljka na ovom mjestu imat ćemo sljedeću temu. Naslednjem ponedeljka bomo imeli naslednjo temo. I tema koju želimo obraditi jeste što je fokus otkrivenja. In tema je, kakšna je središčna pozornost razodetja. Što je centralna stvar u otkrivenju? Kaj je tista centralna, središčna stvar razodetja? I to je jedna tema koju ne želite propustiti. In to je tema, ki je ne želite izpustiti. Jer često ljudi misle da su katastrofe, uništenja centralna. Kajti večina ljudi misli, da je tema razodetja katastrofe, Međutim, ima nešto drugo što je centralno otkrivenje. vendar so druge stvari, ki so bistvene, centralne, se pravi središčne v razodetju. To centralno jeste osoba. Ta centralno pa je oseba. I želimo nešto više saznati o toj osobi koja je u centru, koja je u fokusu. In želimo nekaj več zvedeti o tej osebi, ki je v fokusu. Ivan nam jako puno ima za reći o tome. In Janez ima veliko povedati o tem. I nemojmo propustiti sljedeće predavanje. In na kar ne spustimo naslednjega predavanja. A do tada pozivam vas da proučavamo Božju riječ. Do takrat pa vas vabim, da proučujemo Da Božjo još više besedo, saznamo o Bogu koji želi našu da naklonost bi še več zvedeli o Bogu, ki želi našo i koji ima naklonjenost slavnu budućnost za nas. in ki pripravlja za nas slavno prihodnost. I pozivam vas na kraju da pogledamo naše glave na In na završnu molitvu. koncu vas vabim, da pripognemo glave na molitev. Dragi Oče naš nebeski, Dragi naš Oče nebeški, hvala ti što imamo tvoju riječ. hvala, ker imamo tvojo besedo. Hvala ti što imamo apokalipsu, otkrivenje, Hvala, ker imamo razodetje, u kojem nam ti otkrivaš i skiciraš budućnost. v katerem nam ti razotkrivaš prihodnost, Kako u završnim događajima ne bismo bili zavedeni. kako v poslednjih dogodkih ne bi bili I zavedeni kako se ne bi našli iznenađeni. in kako ne bi bili nepripravljeni. Pomozi nam da već danas možemo izabrati pravu stranu. Nam pomagaj, da že danes izberemo pravo stran, Da možemo biti na tvojoj strani. da smo lahko na tvoji I strani da možemo proslavljati tebe kao našeg stvoritelja. in lahko slavimo tebe kot svojega stvarnika I da možemo iščekivati tvoj skori dolazak. in lahko pričakujemo tvoj skorajšnji prihod, Kad ćeš nas povesti u slavnu budućnost sa tobom, ko nas boš odpeljal s seboj v slavno prihodnost, koja nam je upisana u knjizi Otkrivenja. ki je upisana v razodetju. Sve te ovo molimo u ime To Isusovo. te prosimo v Jezusovem imenu. Amen.